Glazba je moj život. Volim je slušat, volim je čut, volim što postoji mogućnost da je mogu čut kroz slušalice, jer postoje i slušalice za glazbu. Imao sam tu nesreću kad sam s 12 godina izgubio mamu i tatu u Getrovu, kasnije smo se našli kod glavnog ulaza. I evo, odhrvao sam se i prijavio, prijatelji su me prijavili i samo želim pokazati da znam pjevati, da je glazba u meni. Turn around. Predstavi nam se za početak, reci nam kako se zoveš, otkud dolaziš. Zovem se Luka i dolazim iz videa koji sam namontirao da ispadne kao da pričam. Bravo! Jako sam sretan. Koliko imaš godina? 13. Da. Trebate mrvicu izbrusiti, onako površinski, samo malo dovesti do savršenstva, a to možemo najbolje moj tim i ja. Marine, slušaj, sve je bilo u tonu, tako vješto si pjevao, interpretacija, savršenstvo. Mrve! Gdje na televiziji smo, prestani s tim. Moj tim je onaj tim koji želi tebe i pobjedit ćemo zajedno. Izaberi! Evo nek publika Izaberi još kaže svog svoje mentora. mišljenje. Ovo je jako teško. Okrenuli su svi za koje sam mislio da su okrenuti. Biram Kristinu.